ikipe ya AS Kigali yari APR FC iziko Rayon Sport yamaze kwishyiramo ikinyuranyo cy'amanota 6 nta kosa bagombaga gukora kuri uyu mukino nyuma yo mu gikombe cy'amahoro bari banganyije n'ikipe ya Musanze ubusa ku busa. Darikonovic yongeye kubanza mu kibuga batatu beza bibasatira Hakim Kiwanuka, Denis Omedi ndetse na Djibril Watara. Umukino mu gutangira ntabwo byigize byorohera ikipe ya APR FC kwisanga mu kibuga, ariko uko iminota yagendaga yiyongera APR FC yisangaga mu kibuga. Iminota 45 amakipe yombi yarasateranye ku mpande zombi, ariko kubona igitego bikanga byatumye iminota 45 igice cya mbere irangira amakipe yombi anganyije ubusa ku busa. Igice cya kabiri cyatangiye n'ubundi amakipe yombi asaterana, byatumye ku minota 36 APR FC ifungura amazamu ubwo Djibril Watara yatsindaga igitego cy'umutwe ku mupira wari uvuye muri corner. Izamuro Ibyishimo by'abakunzi ba APR FC bari bari mu bicu ntabwo byigeze biramba, kuko ku minota 78 yabivuze Oze yashatse kora umunyezamu Kavek Nzira wari wasohotse, umupira uhurira na Byiringiro Gilbert aritsinda. APR FC ibintu byari bimaze kuzamba, yahise itangira gushakisha uburyo yabona igitego cy'intsinzi, ariko iminota 90 yarangiye APR FC yari yabona igitego. Hongeyeho iminota 5 maze ku munota wa gatatu w'inyongera ubwo Ruboneka Jean Bosco yahinduraga umupira mu izamu, ugasanga Mamudusi wari winjiye mu kibuga asimbuye akawutanga acuzuze Aime Gaël akawushyira mu rucundura. APR FC igatsinda igitego cyayo cya kabiri. Umukino warangiye ikipe ya APR FC itsinze ikipe ya AS Kigali ibitego 2-1. Byari ibyishimo byinshi ku bakunzi b'ikipe ya APR FC kuko ikipe yawe yari yongeye kugabanya amanota ari hagati yayo na Rayon Sport. Turishimye byatanye Mamadou Sinaga n'umukinnyi ugomba kwicara. Twebwe iyi champion asigaye 3 kuri mukeba tuzagira dutya Darikonovic we ati still emotional. ndacyafite amarangamutima menshi kuba nagera n'icyo mvuga ntabwo byoroshye kuri uyu mukino urangiye. Wari umukino wa gatatu tumaze gutsinda ikipe ya AS Kigali muri uyu mwaka. Iyo mikino yose 3 twarayitsinze. Twari tubizi ko uyu mukino uza utandukanye n'indi yose twakinnye ibiri ya mbere. Twari tuzi kugoye cyane uza kudukomerera, kuko ntabwo biba byoroshye kubona intsinzi zingana gutya mu mwaka umwe ku ikipe imwe ukayitsinda inshuro 3. By'umwihariko murabizi mu myaka 6 yari ishize ntabwo APR FC yari yagize itsinda AS Kigali. Rero birangiye dutsinze uyu mukino tubonye n'amanota 3 yari ingenzi kuri twebwe. Tugiye gukomeza duhangane mu yindi mikino dufite ngo dukomeze twegera ikipe ya Rayon Sport. Next rounds to be close to Rayon.